fais sans pitié. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba TV Sampikiye bifurije kugubwa neza. Uyu ni umwanya w'amakuru ya Karimurori mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Kayitare Thierry. Ni mu nkundire dukurikire ingingo z'ingenzi ziyagize. Jesus was wakano urarwaye nagutumye kwishuri kurwana nta soni ufite uratekereza amafaranga natanze nagutumye kwishuri muri kungufu cyangwa nagutumye ngo bwishuri ngo wige nakujyanye kwishuri kwiga cyangwa kurwa mwese ubundi umva mbaburwe warwanaga mupfiki mwafaki umwana yarari kumbwira ngo uri umweso wamukubise icyo nk'uwo mwana wamukubise iki wakaburyo urumve urusheni rwo mwiriwe nifuje kubaririmbira akaririmbo uyu munsi nanditse kajyanye n'ubuzima bwanjye ndakeka muri bugakunde. Yamai wirira banza wihanagure yamai nkarushisi bane banza ugerageze tuzi humura tuzajya tugukira humura indirimbo zawe zigiye kumenyekana humura amakuru ya Karimurori atugeraho muri aka kanya ni umugore waruhuye n'uruva gusenya aho yari yambuwe utwe twose n'umugabo w'umunyamitwe akagobokwa n'akana gatoya. Abari batubereye badutangarije ko uwo mugabo nta kindi kimutunze ari ubwambuzi. Reka dukurikire inkuru irambuye. Karibu. Kazi neza mukobwa mwiza. Bitese. Nizera koko amadresi yose yazaye. Yose yazaye. Natore no kwemeza. Ndabona igisigaye ari gukora nyandiko gusa. Kanongere nshisheme amaso ndebe. Sasa ugasoma. Ega mfite amakenga y'uburyo uzanishimuje. Oya humura. Ntabwo uranyizera koko imyaka tubanye umukobwa mwiza. Uranyizera ko navamo umugabo mwiza. Umva rega akamubwira shishamo ijisho. Nukuri pe shishamo ijisho. Cyazi cyo nuko nta jisho y'uburyo uzanishuramo. Humura amafaranga arahari. Amafaranga arahari. Nabandi kwibuza. Baba uzimigisha pe kuko amafaranga arahari rega. Ntabwo uko turabikora. Wewe nukuzigira ngabo ikibazo gusa. Kandi ntabwo ari cyo ndambirijeho. Kuko rega aka gasambu nagakomba ndambirijeho. N'ibindi byinshi. Mu mesaje ngo cyo nashakira n'iki. Icyo nashakira nta kindi. Mudashaka ahantu nzaza kira kotine zanjye. Umva we tuza pe. We sinya gusa ni nta kindi kibazo. Sinya ku izina rya Yamayi. Yamayi saa tatu niko bagashishwa izi saa utaje kubera iki? banyirukanye. Yamayi niko bakanuwe nta n'ukwezi nta n'icyumweru gishize utangiye ishuri none batangiye kukwirukana. Mbwira ubwo bakwirukana iki? Narwanye. Jesus was wakanuwe urarwaye nagutumye kwishuri kurwana nta soni ufite uratekereza amafaranga natanze nagutumye kwishuri muri kungufu cyangwa nagutumye ngo bwishuri ngo wige nakujyanye kwishuri kwiga cyangwa kurwa mwese ubundi umva mbaburwe warwanaga mupfiki mwafaki umwana yarari kumbwira ngo uri umweso wamukubise icyo nk'uwo mwana wamukubise iki wakaburyo urumve urusheni rwo
ugiye utugo ugiye utese sumumvisha amagambo y'uranga shari sambu muri studio turi kumwe n'umuhanzi uherutse gusohora indirimbo hanze ibera abantu benshi amayobera. Mwiriwe, nifuje kubaririmbira akaririmbo uyu munsi nanditse kajyanye n'ubuzima bwanjye, ndakeka muri bugakunde. Tumwakire muri studio adusobanurire kuri iyo ndirimbo. Ikaze muri studio. Murakoze cyane kuntumira. Watangira wibwira abakurikiye TV Sampitié. Ni 100p abakozi banje barabizi. Ndagira ngo 100p dusobanurire ira ndirimbo washatse kuvuga iki? Kuri rasi yamaye kuri akari wirira banza wihanagure yamaye nkarushise bane banza ugerageze tuzi humura tuzajya tugukina humura ugiye indirimbo zawe zigiye kumenyekana humura wimara mu ntoki ihangana byiyorere wowe igendere pe igendere indirimbo turazisigara tuba tugukina pe igendere pe banyarwandakazi mugerageze mukine uno muhanzi pe mukine uno musore kuko ndabona zicwa n'agahinda. Sawa bye Reka twikomereze amakuru ya Karimurori. Amakuru ya Karimurori yatambutse ubushize Dr. Magendo yabatangarije ko ari urukingo yenda gushyira hanze. Kuri online turi kumwe na Dr. Magendo aho aherereye mu bitaro bya Magendo Hospital. Dr. Magendo waba uri kutwumva neza umunyamakuru ndabumva gatanu kuri gatanu. Kugira rero dukurikire icyo gikorwa cyawe cyo kugerageza urukingo bwa mbere nagira ngo ubanze usobanurire abakurikiye TV Sampitié urwo rukingo se rukomagamije iki rukora rute? No kuvuga urukingo urukingo nakoze ubushakashatsi mbumajemo imyaka 5 abanyarwandakazi. Urukingo nkaba nararukoze ngendeye ku gitekerezo cy'abahanzi hano hanze muri sosiyete y'abanyarwanda. Urukingo nabonaga rukenewe muri aba bahungu bacu baririmba. Abahungu bacu baririmba nabi, harimo abaririmba nabi kuba barashakisha. Rero kaba uru rukingo nazanye ari rwo rwo gukemura ibi bibazo. Kaba maze imyaka 5 nkora ubushakashatsi kuri uru rukingo pe. No kuvuga ngo indwara ikintu cyari gihari muri sosiyete cy'abahanzi baririmba nabi kigiye kuvaho. Urukingo rero wanyemerera tugatangira gahunda yo kurugerageza bwa mbere. Okay, reka dukurikire icyo gikorwa cyo kugerageza urukingo. Reka mbanze nkuru umuti rwose ndawukura ku mbabura ugishushe. Urashaka kuririmba RNB? Reka ndebo RNB.
urukingo ariyo vaccine rero yo kuririmba iyi ngiyi akaba ari vaccine ya RNP twatangira kugerageza Dr. kuni bafite ubwa Dr. humura rwose wigira ubwoba urukingo rwanjye narwizeye rwose kandi narukoreye ubushakashatsi bukomeye cyane ni ukuri kw'Imana humura nta cuba wowe uraje mu kanya uraburirimba rwose kahava ubu turakora koko uraburirimba rwose urenda kuririmba kakahava si ariko ushaka kuririmba yego Dr. Dr. bafite ubwoba umura humura rwose ibintu biraza kuba byiza umura humura mukanya uraburirimba aho se ntabwo ari wari ukurikiye aho ngaho niko mumubwira naho yinjira Yamara nta musurusibana. Dr. Magendu yishe umuntu. Dr. Magendu yishe umuntu. Tunyana nakuvuga. Banyarwandakazi mwirinde kwivuza magendu. Murabona ko Dr. Magendu yishe umuntu. Mwirinde kwivuza magendu mugire ubuzima buzira umuze. Inanga dusoreje amakuru ya kandi murori mbasaba gukora subscribe munasharinga ajya no hamagara polisi